Jadi berapa kak? Makan apa be tadi? Pempek nah, Iko. Oh, 6.000 bae. Perasaan tadi dia makan 5. Udah lah, bayar dulu. Nak bayar apa mbak? Iya Naka, berapa? Tadi makannya apa be? Model sama es. Oh, 6.000. Sekalian kawan aku tadi makan 5. Bayarnya 3. Jadi berapa? 10.000 bae berarti. Makan 5, ngaku 3. Berdosa.